Na samom početku osjećam potrebu zahvaliti našim studentima na ovom zaista iznimnom priznanju. Nakon što sam zaprimila obavijest od oba fakulteta o odabiru mene za najboljeg online mentora, emocije, zadovoljstvo, ali i ponos koji su me preplavili zaista je teško opisati riječima. Za mene je ova osobno protekla godina rada kao online mentora bila potpuno novo iskustvo u radu s obzirom na samo online okruženje i sve što takav rad sa sobom nosi. U mojoj 25 godina dugoj karijeri nastavnika radila sam sa studentima isključivo u osobnom kontaktu, te moram priznati da mi je ovaj način rada predstavljao poseban izazov. Studenti Dobe pomogli su mi svojim odgovornim, predanim radom, svojim upitima i raspravama na forumima, timskim radovima koji su bili posebno poticajni da i sama upoznam cijeli niz prednosti rada na daljinu. Upravo iz svih tih razloga studenti Dobe velikim dijelom su zaslužni za ovo priznanje. Voljela bi svakako spomenuti drage kolegice i kolege koje su me profesionalno i nježno pratile kroz cijelu godinu. Tu mislim na kolegicu Jasenku Gojšić koja me usmjeravala pri mom prvom mentoriranju. Također zahvaljujem i svim profesorima, akademskim savjetnicama kao i tehničkoj službi na uvijek danim profesionalnim i pravovremenim savjetima. Bez svih nas zajedno, kao i bez naše međusobne suradnje, ovakav rad kao i ovo priznanje ne bi bilo moguće. I na samom kraju svima nam želim uspješnu i akademskim zadovoljstvom ispunjenu nadolazeću 2023-2024. godinu.